Di tengah petang haten baline remrang saput dan sabar. Ada masih agak cak sundeh nenyonaren rikala beli ngerepe ngaleh kasna sujati. Margalangan kanah beline marliangan haten beline damare rem-rem nyansan nerangan mekelora sebelinangan nang sakit hati bengong tak demep pegaten dunangan beline ipidan emak kalau sayangan jadi hatinya kita kewala jani subengi gisan sakit hati yang sangilangan sekat ada adineng ibor beli.
sing medaya kene dadine tresnani raga tu sing metu ulian beli tu sing merasa adi sekang resnai biaston sepi rasa yang jani nanging hatine kerasa lega andingan teken cara ipidan statenya sakinate ya diaston soleh rasane jani yening hidup tanpa adi yen biasane ada adi dini nanging sing cara abdi yang beli nanging beli tu sing lakarnya selin hidup beline tanpa adi biaston soleh nanging kerasa bahagia depan subejani beli dini pedidi bandingan kekening ipidan adis tak temu bogen beli nyaru resnain beli ngadenan subepalas ya diaston soleh rasane jani yening hidup tanpa adi yen biasane ada adi dini nanging sing cara abdi yang beli nanging beli tu sing lakarnya selin hidup beline tanpa adi biaston soleh nanging kerasa bahagia depan subejani beli dini pedidi aston soleh rasane jani yening hidup tanpa adi yen biasane ada adi dini nanging sing cara abdi yang beli nanging beli tu sing lakarnya selin hidup beline tanpa adi biaston soleh nanging kerasa bahagia depan subejani beli dini pedidi tengah jalan lantas pun membalik Anto Cina lah karena pukin bayar
ada tu sehingga ada. Nonen jada masalah telung dina rasa hipian hipi dan makan sing ada babar tu sing ada hujan tunangan tiang berjalan meluang dadak remuk rasakan tiangnya semua tindakan tresno nembak datang kadihan kebanggulan tunggu dah kene lacur nasib tiangnya tunangan mengalah nganter tiang beneng pedidi. Jada masalah telung dina rasa hipian hipi dan makan sing ada babar tu sing ada hujan tunangan tiang berjalan meluang rasakan tiangnya tapi bosan tiangnya rasa mengambang bagi semua tindakan tresno nembak datang kadihan kebanggulan tunggu dah kene lacur nasib tiangnya tunangan mengalah nganter tiang beneng pedidi. Beli memaca isin surat tiangi kalau ento masih tiang sing nunggala beli ketong munyen surat adine di palagan ane si malu tresnan baline tu sing tulus kapining tiang sami keserahan nanging kecampahan sing terasa ngetel ye paningalane ulu inget tangpi dan sai beli nyakitin adi mareka rasa yang sepi di subane hadi metilan sangat sesalah nuda marjani
merasa sujatine ragan adine sangat harapan beli. Kening ina yang beli sakade perjalane sayang chandra serta tututin beli nanging sayang ngejohan kita masih rakan adine nyatun saya terpukin beli nanging ngapohane rasanya pati mata ajo rasa di hatin baline. Kerasa ngetel ya peninggalane ulu inget tangpi dan say beli nyakitin hati para kerasa yang sepi di subane hadi metilan sangat sesalah mudah marjani merasa atine ragan adine sangat harapan beli. Kening ina yang beli sakade perjalane sayang chandra serta tututin beli nanging sayang ngejohan kita masih rakan adine nyatun saya terpukin beli nanging ngapohane rasanya pati mata ajo rasa di hatin baline. Tanam di hati rasa sayang kapening adi sesuka iragam pisah pada ngale pengupa jiwa rasa ragu ada sayang dikena beline jejak hati yang dewek adilakan yang sapang beli sumber jatuh karmane kira hidup di rantauan ini balis tak tepedidi sing tak enang sabda kening janji kalau petang hanya madinya tekang ubaden bakal bali sirap bertemu di impian Adi makada beli rindu Adi makada beli cemburu Sejak hati yang dewek tinggal yang beli pengganti Adi makada beli rindu Adi makada beli cemburu Sing taen sudah ragan Adi senjaro biasa nih
aku ngerasa yang dikenal beline jejak hati yang dewek adilah karena sapang beli mirip sumber jatuh karmane kira kehidup di rantauan ini balis tak tepedidi sing tak enang sabda kening janji Madine tekang ubatin bakal bali sirap mengitamu di impian adi makada bali rindu adi makada beli cemburu jejak hati yang dewek adingal yang beli pengganti adi makada beli rindu adi makada beli cemburu sing taen musuh dan ragan adi sing jaro biasane cara biasane
panas beli meneduhe agat lacur lan pada gelang jele melah lan pada rasayang segilek seguluk selunglung sebayan taka kita janji suci keucap tugas bulan purnama. Ajak ja beli barang adi hidup semati sekadi bulan ngajak bintang stata mendampingan tias pun gumine belah kesibak iraga stata membersihkan. Adi dingin beli menyapu den adi panas beli meneduhen agat lacur lan pada gelang jele melah lan pada rasayang segilek seguluk selunglung sebayan taka kita janji suci keucap tugas bulan purnama. Ajak ja beli barang adi hidup semati sekadi bulan ngajak bintang stata mendampingan tias tun gumine belah kesibak iraga stata membersihkan. Ngudiang len rasa kletak bayune tangkah ngatur
bilang mapas seledetan nadine elek rasa di hati elek-elek nanging bali makita durinan merasa ada rasa mentek di hatine rasa tresna rasa sayang ken ragana bang beli patu ane ada di kenah adine galahe terus majalan yen ken kaden unduke tu sing ingat ken dosa jani tresnane subamakile cara anak makurenan ne sangat bakat seselan mudiang maro jani ketemu di subane dewek boli lan dewek adine suba ada ning ngalahan kudiang jani abete medaya lakar meni bene yen pegatan tanurungan dadi saketan lan kanggo angjani tresna mejalan sebatas dikena galahe terus majalan yen ken kaden unduke tu sing ingat ken dosa jani tresnane subamaki cara anak makurenan ne sangat bakat seselan mudiang maro jani ketemu di subane dewek boli lan dewek adine suba ada ning ngalahan kudiang jani